खुरमजरे ISTV की मणिपुरी पाउमी ताबीर बुसिंग उतरा नाउसरे हौजी फाबगे मरुब पाउदा खोंगजोंग निमित थौरम खोंगजोंग की खेबसिंग द पाकथोक्तुना ममालेबा की दमक थवाई कटखरबा अथौबसिंग द हेकलेक तमदुना इकाई खुनबा उठ्रे हौजी पाउ सनोन बिजरी मणिपुर ने ब्रिटिश के मकुता माइथी नंखिबदगी मणिपुर की अरोइब निंगतम मांगखिब नुमितनि हाइना खंगरिबा खोंगजोंग निमित थौरम खोंगजोंग की खेबसिंग पांगथोक्तुना ममालेबा की दमक थवाई कटखरबा अथौबसिंग द हेकलेक तमदुना इकाई खुनबा उठ्रे थौरम अदुदा मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुल्ला चीफ मिनिस्टर एन बीरेन डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जयकुमार स्पीकर वाई खेमजान मिनिस्टर एमएलए सिविल अमदी पुलिस की मकोक थोंगबा ऑफिशियल सिंह यावना पौना प्रजाबासी अमसुंग लेबा की निंगतंबगी दमक थवाई कटखरबा अथौबसिंगे मफमदा हेकलेक तमदुना इकाई खुनबा उठके मणिपुर सरकार ने सिंधुना खोंगजोंग वार मेमोरियल खेबसिंग पांगथोकिबा थौरम अदुदा मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुल्ला चीफ मिनिस्टर एन बीरेन डिप्यूटी सीएम वाई जयकुमार मरुइब मियोइसिंग ओइना सरुक याखि गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुल्ला मणिपुर की मतम अदुगी इपाइपुसिंग अदुना मिखा पोंदना लैनब होटनरंबा अमदि मरैबापु नुंसिजरंबा कया अदु सिंथानिंगाइनि ngasi mirol asina makhoi gi mafamda hailei katuna ikai kumnaba utpa asi khaktana achumba oiroi makhoi na mamaleba ki damak khalamba adugumna ngasi gi mirolna lamdam masa tholiba pamdaba thogdawa thokaya nupi angang singbu ikai khunaba manghanba ason ana singbu hanthana khanbiba thokthok kaya asi mipum khudimangna thengnana bahotna minaba tangai fade haiki ke samaj ki jo kamzoriyan hain जो यहाँ कभी थी नहीं औरतों और बच्चों के साथ दुष्प्रयोग हो रहा है जो ड्रग एब्यूज कभी थी नहीं वो यहाँ बाहर के लोगों की वजह से हो रही है आज हमें कह लेना है कि न सिर्फ सरकार उनके मंत्री या उनके एमएलए या उनके बल्कि आप सब लोग जो यहाँ बैठे समाज की बुराइयों के खिलाफ करें मेरी ये इच्छा है आई विश टू सी मणिपुर एंड ए वेरी डेवलप्ड प्रोग्रेसिव स्टेट where everybody lives a decent life. चीफ मिनिस्टर एन बीरेना शक्ति लेरबा ब्रिटिश की लानमी सिंबु मतम अदुगी इपा इपु सिंगना मरिपा की दमकता लांथेंगदुना माइथिरनी खंगलबा फावबा मतम अदुदा थवाइना पोंथा पीकी भाइबसे ngasiगी मिरोलना कौफम थोकते इपा इपु सिंगी थौना लिंजेल खांगबा कनबा अमदि कथोकपा अदु ngasiगी मिरोलना मतौ तंबा मथौताई हाइखि पुलिंग खाता मंगातबा यादे हाइदना सुंदगी थांग खतना पायर कांदा लांथेंगबि ने तोबिबा तुगी स्पिरिट Maduri courage, Maduri sacrifice to make when you see sings. Soon the land from the Wanata. Nasi Yasigum, Paman Gormas, like when a mutton Kurimukan singer of Para, Fair Amato Yogi Watan on the from Wega, Puna Himinagi, Tangai, for the Badutabi. Lambda Machine, immediately by Kunama, Leva, not the using the Martabu, Urebasu, Radamia, the Martabu, Amana, we can control trouble. Kalau bikin apa thamlaba, ukjel present tina tu amat tu bagi wakal thamung amdal di, kaibung tangan tu napun beserta mama di ingkar tambah kaibung sudah lakukan. Baru ini koi lewat ngak di sabdang dau di sini, kamu isi nama di ukjel tingna, kau pangkok kita ngai perlu ini. Koi ya sabun bagi sabab orang singa, koi ya pun bagi sabam sagat ba, hai bersih. Dan thana bagi ada ba, mari leni hai kanjai. खोंगजोम देगी थौरम मसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी
NEIDP na susinuna tera bazad laiba party asig office ta pangthoki leikidraba athobo singi photo da hailei katuna kai khumnaba utki thoramada NEIDP Manipur unit ke president Dokhomang Khongsai vice president of Males Y Nabachandra general secretary M Ranjit Gopen Thongram amasung member kayana sawyaki Dokhomang Khongsai na lamdamasigi apun wagi saktam amasung ngangkai ngangnaba thawai na pontha pi khrabasing maphamda ikai khumnaba utpa haibasi tangai fade haiki Manipur kananaba mathwai thakhiba ipu pauna brajabasi khaktanatana magi loinaba loinabi kaya muksu lan seda sikhibani hujik macha masu oreba khoina athoba angamba ipu ipasingi maung matung tamaga Manipur se Manipur ki integrity singak se haina mayam boy hak na thogat Suna susinduna khongjom dega mailena kangla degi khongjom phawba motorcycle rally ama chatkre rally adu da Sugi thomi chahumlomna saryaki Sugi president Manjit Sarang Themna Manipur Himalaya asibu British ki sasan degi ningkha tamba ngaknabagi damak ipai pusingna thongna lingjeng loidena lan thengaduna thawaina pontha pi khibani ipai pusingi thongna lingjel adu haujikin naharol singna kaugdana ba amadi ipai pusingna salamba liklam adu na hongnana ningsingna ba motorcycle rally asi pangthokpani haiki igini khangna khangmai ma oibike ana macha sing adubu anfom do hawai than khiba hana bidamakta ning thamba ngano nokta changiba dugumba lanjang dugumba khungsada do muk nahongna nangasi Manipuri khunai na muk horokliba mirol dingda emsuna hongna ningsing halakanda sugumba horokliba ngasi Manipuri khunai gi naha sing youth sing asida noba khunai gi mirol ama anoba ningkha tamna hingliba punsi mahinga se ngasi ton ba safu kya mak la kan deng ngasi India gi fiwal ng 1949 October 15 da koi nangdo losun khru matung da koi adugum da ningkha tamgi land sokna khiba British colonial period no moina 1991 da 1947 ba leire matung da British ki makha loi khru matung da ngasi ningkha tamna ba leba ka magi citizen amani haina ngasi ko India gi fiwal no chile ba da koi adugum da ningtam da leba ka magi sok sobam kok ba dung ba citizen amana koi hangli bra cha chu hang hang ningtam ba pamba pai pu sing no chalam ba liglam ma do ngasi mirol da na hong na ngasi na hasing sida ano ba paujil puba khongchana ma ka ngasi Manipur Malaysia problem em suna haiba motorcycle rally si seng ba ka lifehom len kangla dagi khungsala kanda khongjum da ikal ikat makanda atho busing pai pu sing do salute preserve da na ngasi Khongjom degi thoramasi Patriotic Writers Forum Manipur amadi Huyel Lalong Manipur Thangta Cultural Association Irelbunga kusan maduna association asing sanglenda pangthokre thoramadida Janet Academy ki director Dr S Manauton Patriotic Writers Forum Manipur ke secretary Rakesh Naurem yauna miyoi kya na saryaki thorongi manungsana Bangladesh ta pangthokiba Indo Bangla Manipuri Cultural Festival da saryaki ba Manipur ki artist amadi delegate kuntra da certificate piduna ikai khumnaba utki Kumbi Kendra ki manung san bai thai khunok dagi athokpam Bir Babu na iba Dhurba Kauba Lairik ama ngarang ithai khunok litan lerak talaiba Ivetom B Memorial Community Wusu Academy Holda Manipur Pollution Control Board ki chairman L Radha Kishore na phongkre Ivetom B Memorial Wusu Academy na sinra pangto kiba thoram aduda Wangu Borayang Bijila Parishad ke member M Brozen Bisnupur District ki upadhyaksha N Dinesh amadi N Ivobina mariba myoshi waina saryaki Aiba atokpam Bir Babu na haikibada lamdam masita leminari bazati khudimak tongan ba masagi dharma lejarabasu aikoi amatani amadi ishor su amatani haibagi wakalonda lairik asi ibani haike Thauramgi chief guest oikiba Manipur Pollution Control Board ki chairman L Radha Kishorna ai khakki haiba wakalon thadong aduna lamdam masa hingminari ba aikoi jati khudingmangna kathokpaga loinana lamdam masigi afaba thabak thoram kayada aikoi punna jamina ba matam oire haike aina khamdargadi kasi hingminari ba apun ba achong bisag laira anong kasi ki kaman ba ay ko family may ang sisi kana na di mapisyan di gadori kana na mapisyan di gadori ay ko asimatang khandardiraga ay ki isin phamsida ay ko kathok ko loina ay hingminari ba dharma punamukki jati punamukki sinam sise ay ki sinami
ꯑꯩꯒꯤ ꯎꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯙꯔꯃꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯨꯛ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯡ 12 19 ꯐꯥꯎꯕ उखरुलदा पांगथोकदौरिबा सुरी फेस्टिवल असिदा रॉक की कंपटीशन अमसु उखरुलगी बॉक्सिंग ग्राउंड पांगथोकदौरी हिरमसि मतंगदा मफम मदुदा लेरिबा अखोयगी पाउमी रिसार्ट अमदी अरुण लोंगजंगी रिपोर्ट हौजिक लेजरिबा मफमसी फुल टाउन की बॉक्सिंग ग्राउंड हरगा खंगनाबा अदुम ग्राउंड दुदनी हयेंगदगी हौना अखोयगी डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म का सिरोई लेडी फेस्टिवल कमिटी का खुसम नरगा तांग 19 होबो चथगदबा स्टेट असिगोइना संगाई फेस्टिवल की मतंगदा फाइटि चावबा मयबा कोइरबा सिरोई लेडी फेस्टिवल सिगिदबा होजे सेम साबसे करम मोंगदा सेम सारी मफम सिदना कई पांगथोकदोरी अदुगा मफा अतोपा चैनल ग्राउंड अमदी सिरोई मफम मुक्तदा लेबा ग्राउंड दसु तोंगान तोंगानबा इंटरटेनमेंट प्रोग्राम यामा पांगथोअगा हारिबा फेस्टिवल सि यामना चावना पांगथोकदरी हारिबा फेस्टिवल सि पांगथोकनबगीदमा हौजिक याम फुल स्विंग अयुदा खक्तना सेम सारे हयेमक सेम साबसे लोइसिंगनी हाइबगी थाजबसु चपसाना उबा फंगनी अदुगा आइना हौजिक उनदुना वरी साजगदोरिबसिना अखोयगी मफमसिदा लेरंबा अखोय लोकल ऑर्गेनाइजर नि जेबियर कवे अदुगा माना बॉक्सिंग ग्राउंड से करी करी आइटम चथगदोरी हाइबदो अखोय खमिनस बॉक्सिंग ग्राउंड सिदा नॉर्थ ईस्ट की रॉक बैंड मयाम लारगा कंपटीशन तौगनी तो तौबी कंपटीशन तौबसी अन्ना दबीदा मपानदगी रॉक बैंड सु लाकदे और असी सेंग साबदी लोइबदी लोइरे यामना नुंगाइबा मणिपुरदा ख्वाइदि चावबा रॉक फेस्टिवल अमसु सिरोई फेस्टिवल सिटी सरवा मोइना मोइरगनी हाइबसी एगी चपसाना थाजजबने हौजिमकी ओइना लोकजम अरुंगा लोइना पाउदनजैबा रिचार्ड रंजन बॉक्सिंग ग्राउंड उखरु अमरोमदा सिरी फेस्टिवल की मपुंग थौरम पांगथोकदोरिबा टांकुल नागालोंग ग्राउंड सकपगी थबक यामना कन्न चचरी कामजोंग एसडीओ ना आईएसटीवी न्यूज ता वफम क्या फोंदरकी सेम सारिबा मफमसी टेनल ग्राउंड कोए अखोइना टांकुल नागालोंग ग्राउंड असिदा mainly closing ceremony की stage ceremony closing ceremony की तमकनी अदुगा stall 120 शेम ग्रे स्टोर सी by any means ngasi थौरांग मखैसी ngasi लोइसिलनी अदुगा स्टोर असिदा outside state तकिसु फम मयाम मखैगी products मयाम display तवनी अदुगा local products सिंसु indigenous food सु variety store मयाम हांगनी अदुगा हौजिक लेरिबा असिदा different entertainment items who Ketrigaon केंद्र की एमएलए नहापम इंद्रजित अंगसी थंबाल खोंगदा नौना साबा भगवान मानदब संगाखरे थौरमदुदा महांगना सही अमदा महाकी केंद्र पैखतखिबा सखुत थौरांगी थबक सिंग यावबा लाइरिक अमसु फोंखी थौरमदुदा टॉप नाउरिया के जिला परिषद मेंबर ओइरंबा टोइजम इटोबी सिंह हाना प्रधान ओइरंबा कोइजम ओलेंसु सरुयाकी थौरंग मै लेना एमएलए इंद्रजित हाइकिबदा बीजेपी ने लुसिंगवा सरकार असिना सही अमा मपुंग फाकिबगा लेना केट्रिगांव केंद्र ससु पैखतखिबा सखुत थौरांगी थबक सिंग मपुंग फाना पैखतुना अवोनबा कया मियामदा उहनबा ngamle केंद्र असिदा मियामना थेंगनरिबा अवाटपा सिंग मखाताना मियामगा खोसन मधुना पैखलगनी हाइकी आई केट्रिगांव केंद्र से होय निसा हाइबसी आई खक्तना थिंगबा ngamबदि नति अदुबु आई केट्रिगांव केंद्र सिदा हाना निसाजे थिंगबा पाममगा पवार लेरमदबु मोइद मतेंग पांगबिनबा बेकिंग लेरमदबा हाइतारे अदुबु आइगा मोइगा मोट मानरगा लेकाय केंद्र सिगी आइबु सपोर्ट फजन तोबिरे हुजिते अदुना केट्रिगांव केंद्र दाइ ने कनबदा था अनिहुमददी हुजिसु अदुके मतिक चाबा लाक्त्रे योनबसु फंगद्रे गुली लई फंगद्रे अदु समखरा लैरि असौबा खरा चंगकपा इकाइबा हंगोइबा खरा लैरि अदु मसी आई था अनिंगि मनुंगदा आइगी केट्रिगांव केंद्र से हान बोइना लोइसन गयाबजे आइगी वासक ने हाबजु आइना मसी प्रेस के थोमना थमजरे हौजी पावगी मरथत नतेनबा ब्रेक अमतंग लौजरी बाबा क्वेक जोन गिदी तता तिस्कोन लेस्ती मम्मल सु मफम खुदिंग चम्माने यो सु मांगरोय पिस्ता चलबनिना अदु सु मतकता सुपरलिंक फुडिंग गी ऑफर मैम पीरिसिदी बाज इलेक्ट्रिक रन मोशन बगुमना योति सिनबया दुदी सनागी मुहुत यांगना सिनबया हक्चांगी लेबर सोलकपदगी प्रोड्यूसिंग अक्तबा हक्चांग चोथरबा तुंबा चाबा यारक्तबा खोंग हमा नुमारक्तबा सिंगिदबत अमत्त नायब उपायदी जॉलिप सैर अमसु जॉलिप कैप्सूल ग्रुप चंगने सिनबियो
Kanano? Kayo kay dubi yun. Masipum na. Noy lebi di gari ahan maga tungmong ngamdra ne. Pura laga tungne khani ba namay di kay dro. Senbun puthok lebi di ngamdra. Senbun puthok na lebi ngamdra su Imphal Finance na salo. Ay jo ahan ba lay ngamdra Imphal Finance tagi loan ne lori. Imphal Finance na nong manung de gari loan lobi ab tong chap pizeri adon na pam makal gari kudingmak lobi be. Break ki mutung da tam na moksari makata pa pawda. National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD Manipur Regional Office Imphal gi Sentang Makada People's Development Society New Chekon Imphal East na sinduna kaibul mayai lekai leremi mandapta numit nini gi oiba self help group singe asar semduna sentok lambi lehenamagi matang da pangtokpa training program ngasilation kre mission magi thoramda Moirang Kuno Gram Panchayat ki Pradhan L Dhaneshwar PTS Imphal gi Chief Executive Officer Birangol yauna tongan ba mioi kyana saryaki program manager P Subita Devina haikibada lamdamasta leriba self help group ki member singna lorok thalorba matungda sufam nompham khangriba asi asar semduna senthok lambi lehenaba training program asi pangthokpani haiki asin ba training program ma pangthoga di akoi haira bu patana tarani amadi akoi su sinham ji subada akoi da kana bu oini habagi hajabu wakol lodigi matungina ngasi makam di program pangthok Swasth Bharat Abhiyan ki makada Central GST Division Office Imphal na sinuna Wangkai Purei Romba Khungnang Khong Kaichal ki akoi basing ngasi sengdokre GST Division ki maikai dagi Bazar Committee da dustbin chukusina ki Central GST Division Imphal ki Superintendent KD Singan haikibada Swasth Bharat Abhiyan ki makada Kaichal Singh Luna na lehenwada Kaichal phamri basing khakta natana pot laiba lakliba singge su saraba thodang dangai phade Kaichal ki fazaba nganga thambaga loinena haksang sohan daba ngamgani haibagi pandamda khongthang asi pekhatpani haiki ja sida amona kai saithokpa khotokpa tawriba mayam asi akoina singdok chaduna akoina bazar gi committee desu akoi gi dustbin ani pijari asunglaba dustbin sing asida bazar da pot jon biriba amadi leiba lakpiriba mayam punamangna amona kai sing adu mafam chana dustbin sing asida thambiraga lamdam asi yamna taru tananba haksang phana leiba yaba mafam ohenji Handak More Ward number 3 da yum mai sakiba duda awana taraba imungi mioi shingda Maitai Society More Maitai Youth Organization Chasampur amadi Traders Union Chasampur na Maitai Council More gi kuthangda Unit Committee More da lupali sing taramanga mateng pikre Relief Committee More gi mohona mateng pangbirak pigdamak thagatpa phongdokki Committee really thanks the Maitai Society Churachampur, Maitai Youth Organization Churachampur, Trade Union Churachampur to extend your help from Churachampur till here, the distance which covered, such a long distance. You with a full heart, you have come to help the victims. We on behalf of them really thank you from the whole heart. The presentation which you have given is not the important thing, but the help you have done so many kilometers far away and came to see the victim. We really thanks on behalf of the relief committee, and we will do our level best what we could do for the victims. With this, I would like to conclude my speech. Wangang bangamdrabi sahi kuntraromgi leng oigadabi nupi ama Senapati Police ta leire imung manung amadi marimata singna nupi asi Senapati Police tagi lawraba yagani haire haujila sirapada moriba pau amuhane pizari Khongjom numi thoram khongjom gi kheba singda pangtokna mamaleba kidamak thawai kai khaba thawba singda hikale kat jamduna kai khunaba utkre Hausi Pablo na di SB na pizza Manipuri Pau matang sa lejere miyang tabi mapung na mapu amukana from jere.